uyo wa mushumo wo pembela kampani ya tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kha ḽino kana SARS ine ino thusa muvhuso nga masheleni ya mveledziso kha mihasho yo fhambanaho. Kha miṅwaha ya 25 kampani ya SARS yo kona u kuvhanganya masheleni ane a fhira rannda dza triḽioni dza 18 ho katelwa masheleni ya rannda dza triḽioni nthihi khoma rathi ina e a kuvhanganywa kha ṅwaha wa muvhalelano wo fhelaho nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe na ṅwaha. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri vhashumi vha SARS vha vha songo tou ḓiimisela u kuvhanganya masheleni fhedzi, vha vho pikavho na u ḓisa tshanduko kha ikonomi ya ḽino nga kha kushumele kwavho. Since its inception, SARS has proven and provided the democratic government with the financial resources to fulfill the promise and the mandate that we had to provide our people with freedom and to create a better life for all. Presidente odo huba amba nga thuso ye kampani ya SARS ya ine muvhuso uri kona u thusa miṱa na mabindu kha ḽino nga tshifhinga tsha COVID-19. We saw an unfortunate decline in revenue performance in the years 2014 to 2018. It became clear to us that this important institution, this very valuable institution of our democracy, had been repurposed to serve the interests of corrupt and politically connected people. Mukhomishinari wa SARS vari kampani iyi i khou tevhela maitele a thekhinolodzhi na u maanḓafhadza vhashumi vhayo u itela u khwinisa kushumele kwa u kuvhanganya muthelo. Vha ri Tshitereke nga vhashumi vha Transnet ndi dziṅwe dza khaedu dzine dza nga thithisa tshipikwa tshavho. Strike at Transnet will have material impact on the efficiency of our ports, which are already struggling with inefficiencies and already have infrastructure capacity and capability challenges. Ramaphosa vho khoḓa kampani ya SARS sa tsumbo ya vhuḓi ya kampani dza muvhuso dzine dza khou shuma zwavhuḓi nga vhukoni he vha ri izwi zwi ita uri ḽino shango ḽi vhe kha tshiimo tshavhuḓi.